Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ubuzima bwahagaze mu mujyi wa Kinshasa kuva mu gitondo cyo kuwa gatatu nyuma y'umuhamagaro wa Ville Morte watanzwe n'abarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi mu rwego rwo kwamagana umugambi uvuga ko ushobora gutuma hindura itegeko nshinga akaziyamamariza indi manda. Abatavuga n'ubutegetsi bari basabye abaturage kutagira ikorwa na kimwe bakora kuri uyu munsi, birinda kujya ku kazi, ku masoko, mu mashuri no mu zindi gahunda za buri munsi, mu rwego rwo kugaragaza ko batishimiye icyerekezo igihugu kirimo gufata. Amashusho n'amakuru ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko mu bice bitandukanye bya Kinshasa imihanda isigaye yambukwamo n'ibinyabiziga bike cyane birimo imodoka na moto, mu gihe abaturage benshi bagumye mu ngo zabo. Ayo mashusho kandi agaragaza amaduka, amasoko, amashuri n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi n'imirimo bisanzwe biranga umurwa mukuru wa Kongo Kinshasa bifunze imiryango. Iyi Ville Morte cyangwa se guhagarika ubuzima bije mu gihe hakomeje impaka zikomeye muri Kongo Kinshasa ku bijyanye n'ivugururwa ry'itegeko nshinga. Abarwanya ubutegetsi bashinja Tshisekedi gushaka inzira zamufasha gukomeza kuyobora igihugu nyuma ya manda ebyiri ziteganwa n'itegeko nshinga mu gihe ubutegetsi bwe bukomeje guca amarenga y'uko byanze bikunze rigomba guhinduka. Biteganyijwe ko ibikorwa byinshi bikomeza guhagarara umunsi wose kuri uyu wa gatatu, mu gihe abarwanya ubutegetsi bavuze ko ari uburyo bwo gushyira igitutu ku butegetsi kugira ngo bureke umugambi wari wose wo guhindura itegeko nshinga hagamijwe kongera manda z'umukuru w'igihugu. Ubwo ariko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata ibihano Colonel John Maninzenze ukuriye ubutasi bwa gisirikare bwa M23 na Gustave Kubwayo uzwi nka Colonel Sirikov ushinzwe inshingano nk'izo mu mutwe wa FDLR ndetse akaba ari umuyobozi w'ingabo zabo zo mu mutwe udasanzwe. Amerika yavuze ko yafatiye bariya bombi ibihano mu rwego rwo gushyigikira gahunda y'amahoro no guhosha amakimbirane amaze imyaka myinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga b'Minisiteri y'Imari ya Amerika UFAC mu itangazo ryasohoye ku wa kabiri byavuze ko abombi bayobora imitwe yitwaje intwari ikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ikaba ifite amateka yo gukora ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu. Umunyamabanga wa Minisiteri y'Imari ya Amerika Scott Bessent yavuze ko ubuyobozi bwa Perezida Trump bwiyemeje gushakira umuti ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikaba impamvu bwafashe biriya bihano. Ati imitwe yitwaje intwari ikomeje guteza urugomo iri kurushaho gukaza ikibazo cy'ubutabazi bwihutirwa no kubangamira inyungu za Amerika muri kano karere. Ibihano bigamije gushyigikira amahoro no guhagarika kumeneka kw'amaraso. Amerika kandi yongeye gusaba impande zirebwa n'aya makimbirane kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Muri iryo tangazo Washington yavuze ko yiteze ko Leta ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR n'indi mitwe bifatanya, mu gihe u Rwanda rwo rwasabwe gukura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare muri Kongo Kinshasa ndetse rukareka gushyigikira M23. FDLR yashinzwe mu mwaka wa 2000 mu ngabo za Leta y'u Rwanda n'imitwe y'abazanguni yahungiye muri Kongo Kinshasa nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Amerika ivuga ko uyu mutwe wakoze ibikorwa byinshi by'ihotera birimo ubwicanyi, gushora abana mu mirwano, gufata ku ngufu no gushimuta abaturage. Ku ruhande rwa M23 Amerika yavuze ko ari umutwe uyobowe kandi ushyigikiwe n'u Rwanda ukaba ugenzura ibice byinshi byo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Washington yibukije ko M23 yafashe imijyi ya Goma na Bukavu mu ntangiriro z'umwaka ushize ndetse ko ibikorwa byayo byateje impfu z'abaturage benshi no kuva mu byabo kw'abaturage. Colonel John Maninzenze wafatiwe ibihano avuga nk'umuyobozi bakomeye ba M23 ndetse akaba ari no mu bantu bafi cyane ba Sultani Makenga usanzwe nawe ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika n'umuryango w'Abibumbye. Ibihano bisobanura ko imitungo yose y'aba bantu iri muri Amerika cyangwa se igenzurwa n'Abanyamerika ihita ifatirwa kandi ko bibujijwe kugira nabo ubucuruzi cyangwa se n'imikoranire yose y'imari. Amerika yavuze ko intego y'ibihano atari uguhana gusa ahubwo ari uguhindura imyitwarire y'ababifatiwe no gushyigikira inzira y'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Mabwire kandi ko abasesenguzi bazwi ibibazo by'umutekano muri Afurika bakomeje kugira ijambo rikomeye mu buyobozi bwa President Trump barimo Liam Carey ndetse na Yari Ford bavuga ko Leta Zunze za Amerika zikwiye gutangira gushyira igitutu kuri Leta Felix Tshisekedi niba zishaka ko amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa agira icyo ageraho. Mu nyandiko yasohotse mu kinyamakuru Newsweek mu mpera z'icyumweru gishize, abasesenguzi bavuze ko Washington imaze igihe ikiri igitutu kuri Kigali gusa nyamara na Kinshasa ikomeje kudashyira mu bikorwa inshingano zayo zikubiye muri ayo masezerano. Bagaragaza ko amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo ateganya ko impande zombi zigira inshingano zigomba kubahiriza. U Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwafashe mu gihe Kongo isabwa kurwanya no gusenya urundu FDLR, umutwe umaze imyaka myinshi uvuga kugirana umubano n'ubutegetsi bwa Kongo nk'uko Kigali bivuga. Aba basesenguzi bavuze ko ikibazo kiri mu kuba Amerika isa n'ishyira igitutu ku ruhande rumwe gusa, ibintu bavuze ko bishobora guhungabanya icyizere cyari cyaratangiye kubaka muri aya masezerano. Mu magambo yabo bavuze ko kutagira igitutu gihagije kuri Kinshasa bishobora gutesha agaciro uburyo bwose Washington yashyizeho bwo gutuma amasezerano yubahirizwa. Carey na Ford bavuze ko mu amezi menshi amasezerano asinywe nta bimenyetso bihagije biragaragaza ko ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye ibikorwa byo gusenya FDLR cyangwa se guhagarika ubufasha umutwe uvuga wo guhabwa n'inzego zimwe za Leta ya Kongo. Bavuga kandi ko niba Washington ishaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo igomba kwereka impande zombi ko kutubahiriza amasezerano
amasezerano ufite ingaruka aho kwibanda ku Rwanda rwonyine. Amasezerano Washington yashyizweho nk'inzira yo kugabanya ubushyamirane hagati ya Kigali na Kinshasa no gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke umaze imyaka myinshi burasirazuba bwa Kongo. Mu nyungu z'ingenzi yakubiyemo harimo kurandura umutwe wa FDLR, guhagarika ubufasha buhabwa imitwe yitwaje intwaro no guteza imbere ubufatanye bw'ubukungu hagati y'ibihugu byombi, hamwe no korohereza ishoramari ry'abanyamerika muri kano karere. Icyakora n'ubwo aya masezerano yishimiwe nk'intambwe ikomeye muri diplomasi y'Amerika muri Afurika, bamwe mu basesenguzi bavuga ko ishyirwa mu bikorwa ryayo rikomeje kugenda bigura intege, bagaragaza ko biterwa no kutizerana hagati y'impande zombi ndetse n'uko buri ruhande rukomeje gushinja urundi kudasohoza ibyo rwiyemeje. Ubwo kandi mu ijoro ryakeye ibitero by'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa byibasiye ahitwa Gakenke, Karengi na Bidego ni muri Kivu Amajyepfo, bihitana inka nyinshi z'abaturage. Umwe mu ofisiye w'umutwe wa MLDP twirwaneho urinda Minembwe, Colonel Fidel Rugabo, yavuze ko ibyo bitero byakozwe hakoreshejwe za drone. Ati ingabo za leta zikomeje ubwo bitero muri komine Minembwe iri mu ntara Kivu Amajyepfo no mu nkengero zayo, zifashishije intwaro zirimo drone z'ubwiyahuzi. Yakomeje avuga ko wa kabiri drone za leta ya Kongo zarashe inka 28 mu gace ka Gitavi, maze abashumba bahungira mu mashyamba. Yongeye ko mu cyumweru gishize abagore babiri bavuye mu murima bataha drone zigera kuri 7 zabirukankanye zishaka kubarasa, ariko bakizwa no kwihisha mu mashyamba. Ngo bavuyemo agana saa 2 za nijoro. Rugabo yavuze ko kuri ubu ngubu nta muturage ukigenda habona, kuko iyo ingabo za leta zimubonye zitamurashisha isasu gusa, ate batamworeje drone bamurashisha imbunda nini. Umusirikare yasobanuye ko ingabo za leta zitera ibindiro byatwirwaneho ari nako zirasa mu baturage. Kuri ubu ko intambara ihindura isura, nako Kinshasa ihindura ubwoko bwa drone ikoresha, nk'uko Rugabo yakomeje abisobanura. Andi makuru yavuze ko ari ingabo zaraye zamutse ziturutse i Rumonge mu Burundi, aho ziteganyijwe kwiyunga n'izavuye i Bubembe, Fizi ndetse na Baraka. Muri izo harimo batayo za Hibu na Special Force. Abo bose bakaba biteguye kugaba igitero gihiro kigamije gufata Minembwe. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manziko mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania habaye ubushyamirane hagati y'abayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi rya CCM, ubwo mu depite waryo yanengaga bikomeye umuyobozi mukuru muri guverinoma y'iki gihugu. Depite w'akarere ka Tungu Simai Mohamed Said yakije umuriro ku wa kabiri mu nteko mu kiganiro cyerekeye ingengo y'imari ya Minisiteri y'Imari. Mu ijambo rye yavuze ko ari umuntu Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yagiriye icyizere, ariko umugambanye mugeranye na Yuda uvuga muri Bibiliya ko yagambaniye Yesu Kristo. Yongeye ko uwo muntu ndetse n'umuryango wa politiki wamureze utagishaka kumubona, kandi ko mbere yigeze kubona nk'umutwaro, ariko ubu umutwaro ukaba uri muri guverinoma. Aya magambo agaragaza ko muri CCM harimo kutavuga no gukomeza gushyamirana hagati y'amatsinda atandukanye ya politiki, cyane cyane mu gihe ishyaka ryegereje ibikorwa by'amatora mu buyobozi bwaryo. Nubwo Simai Mohamed Said atigeze avuga izina ryo yashakaga kunenga, benshi batekereza ko amagambo ye yerekezaga kuri Vice Perezida wa Tanzania Emmanuel Nchimbi. Ibyo byaturutse kuba Simai yaragaragaje ko ashobora kuba yasubizaga amagambo Nchimbi aherutse kuvugira mu muhango wo gushyingura nyina nyakwigendera wahoze ategeka Tanzania John Pombe Magufuli. Ati uyu munsi agenda ashaka kutwumvisha ko Perezida Magufuli yamukundaga cyane. Uyu Yuda yaza kuba yarakundwaga koko kuko yoherejwe hanze y'igihugu akajugunywayo. Yakomeje avuga ati Yuda yajugunywe hariya, tuzi aho Perezida Magufuli yakundaga by'ukuri. Iyo yakundaga umuntu byagaragaraga, kandi bamwe muri bo baracyari hano muri twe. Ku itariki ya 29 Gicurasi uyu mwaka, umuhango wo gushyingura nyina wa Magufuli, Emmanuel Nchimbi Vice Perezida yavuze ku mubano afitanye na Magufuli, asobanura ko amwijeje kutazamwangirije ejo heza ya politiki. Aya magambo akomeje guteza impaka muri CCM, aho mwabona ko ari ikimenyetso cy'amakimbirane akomeje kwiyongera hagati y'abashyigikiye umurage wa Magufuli n'ubuyobozi buriho bwa Perezida Samia Suluhu Hassan. Mu matora ya 2015 muri Tanzania, Emmanuel Nchimbi yari umwe mu bayobozi batatu ba Chama cha Mapinduzi batigeze bishimira icyemezo cyo gukura Edward Lowassa mu bahataniraga kuzagarira ishyaka ku mwanya wa perezida. Umuhango wo gushyingura nyina nyakwigendera John Pombe Magufuli wabaye tariki ya 29 z'ukwezi gushize. Nchimbi yavuze ko nyuma y'ayo makimbirane yari yafashe icyemezo cyo kuva muri politiki, ariko Magufuli aramugarura aza kumara no kuba ambasaderi muri Brazil. Ati 2015 ubwo natangazaga ko ntazongera kwiyamamaza kuba depite wa Songea Urban, abantu bahise bahamagara uwo munsi. Uwa mbere yari inshuti yanjye umusaza Stephen Masato Wasira. Iyo telefone irangiye nahise mpamagarwa nyakwigendera John Pombe Magufuli, nawe wari inshuti yanjye cyane. Aya magambo ya Nchimbi yashaka kwerekana ko Magufuli yamushyigikiye mu gihe yari ari mu bihe bikomeye bya politiki, ibintu bamwe mu banyapolitiki ba CCM batemeranye nabyo na gato, barimo Simai Mohamed Said wamunenze bikomeye. Mu ijambo rye mu nteko ishinga amategeko, Simai Mohamed Said yavuze ko ibyo yatangaje ari nko gufungura agasanduku ka Pandora, ashaka kuvuga ibintu bishobora guteza impaka n'amakimbirane akomeye muri politiki. Yasabye ko izina rya nyakwigendera John Pombe Magufuli itagomba gukomeza gukoreshwa mu nyungu za politiki, anasaba abandi badepite kugira ubutwari bwo kuvuga icyo batekereza. Ati kandi reka mvuge ko Yuda yagiriye n'abo bantu benshi, hari abahoze bari imbere bubicaye inyuma, bamwe mu bagenzi bacu abacuruzi n'abayobozi ba leta bari bafite ejo heza muri politiki bashyizwe ku ruhande, bamwe bari hanze kandi bafite ihungabana. Yakomeje atangaza ko yakomeje avuga ati ubu dutangiye kubona Yuda agera mu nsengero ashaka impuhwe z'abaturage n'abandi bantu, ariko nabwira bagenzi banjye bo mu nteko ishinga amategeko na guverinoma bari hano, nimukanguke. Aya magambo yakwirakwiye cyane ku nkoranyambaga no mu biganiro bya politiki muri Tanzania. Abasesenguzi benshi ba politiki bazi ko ibyo bitero bya politiki bishobora kuba bifitanye isano n'amakimbirane ari imbere mu ishyaka, cyane cyane ku bijyanye no kwitegura uzafata ubuyobozi mu myaka iri imbere.
imbere n'inyungu za politiki zirebana na 2030 baba mu matora. Benshi bakeka ko amagambo ya Simaye yerekeza kuri Emmanuel Nshimbi nubwo atigeze amuvuga mu izina. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Uganda, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe Minisitiri w'Ubwami bwa Buganda Charles Peter Mayiga yasabye ko mu kwizihiza umunsi w'Imana muri Uganda hajyana zirikanwa cyane abami Mutesa wa mbere na Mwanga wa kabiri, avuga ko bagize rukomeye mu mateka y'ikwirakwira ry'ubukristo muri Uganda. Mu butumwa bwo kuri uyu munsi Mayiga yavuze ko abanyayuganda bakwiye kutibuka gusa abaho Imana bishwe bazira ukwemera kwabo, ahubwo bakwiye no guha icyubahiro abantu bagize uruhare mu mateka yatumye ubukristo bugera kandi bukwira muri Uganda. Yagaragaje ko Mutesa wa mbere yafunguye Buganda ku bamisiyoneri ndetse n'amadini mashya, naho Mwanga wa kabiri nubwo akunze kuvuga uruhare mu icwa ry'abaho Imana, amateka yakwiye kurebwa mu buryo bwagutse no mu rwego rw'ibihe bya politiki no mu gihugu cyari kirimo icyo gihe. Aya magambo ya Mayiga yakomeje guteza impaka ku ruhare rw'abami ba Buganda mu mateka y'ubukristo no mu kwibuka abaho Imana ba Buganda. Charles Peter Mayiga yavuze ko Charles Rwanga yishwe atwizwe itariki ya Tukamena mu 1846 inamugongo kuri uwatse ingoro abaho Imana ba Buganda. Mayiga yavuze kandi ko abaho Imana Gatolika 24 bagejejwe ku rwego rw'abatagatifu n'abaho Imana b'Abangirikani 23. Yongeyeho ko benshi muri abo biciwe ahitwa na Kiyanja, ahafite amateka akomeye mu icwa ry'abakristo ba mbere muri Uganda. Aya mateka afatwa nk'ingenzi cyane mu bukristo bwa Uganda no muri Afrika y'Iburasirazuba, cyane cyane mu kwizihiza umunsi w'abaho Imana ba Uganda buri mwaka tariki ya Tukamena. Charles Peter Mayiga yanashishikarije abanyayuganda kwibuka Mwanga wa kabiri. Yavuze ko icyemezo yafashe cyo kwica abaho Imana cyatewe no gushaka kurinda ubwigenge bw'ubwami bwe mu gihe hari yamaze kwiyongera imbaraga z'abanyamahanga muri Buganda. Mayiga yavuze ko amateka ya Mwanga wa kabiri atagomba kurebwa gusa nk'ay'umwami wishe abakristo, ahubwo agomba no gusuzumwa ibihe bya politiki igihugu cyari kirimo icyo gihe, harimo kwiyongera kw'abamisiyoneri b'abanyamahanga, ingaruka z'ubukoloni n'impungenge z'uko ubutegetsi bwa Buganda bwashobora gutakaza ubwigenge bwabwo. Ibi byatumye habaho impaka zitandukanye, bamwe babona Mwanga wa kabiri nk'uwarenganije abakristo, abandi bakabona nk'umwami wageragezaga kurengera igihugu cye n'umuco wa Buganda imbere y'igitutu cy'abanyamahanga. Kwamamaza aya mateka byongeye gukurura ibiganiro mu buryo amateka y'abaho Imana muri Uganda akwiye gusobanurwa no kwigishwa. Charles Peter Mayiga yavuze ati Mwanga wa kabiri ategetse kwica abaho Imana mu rugamba rwo kurwanira ubwigenge bw'igihugu cye, ariko muri uko kubica niwe yateye imbuto zavuyemo ubukristo muri Uganda. Mayiga yashaka kugaragaza ko nubwo Mwanga wa kabiri afite icyemezo cyo kwica abakristo, ibi byaje gutuma ukwemera kwa Yesu kurushaho gukwira no gukomera muri Uganda. Umunsi w'abaho Imana ba Uganda ukomeje kuba umwe mu minsi y'ingenzi mu mateka y'idini muri Uganda, kandi kimwe mu bikorwa bikomeye bikurura ubukerarugendo bushingiye ku myemerere. Buri mwaka abasura n'abimukira benshi bava hirya no hino ku isi baza gusengera no gusura ingoro ya Namugongo. Uru rugendo rw'abasura rwinjiriza amafaranga menshi amahoteli, abatwara abantu, abacuruza ibiribwa n'indi mirimo ikorera hafi ya Namugongo. Ariko uyu mwaka ibirori byagabanijwe nyuma y'uko ubuyobozi bwa Uganda buhagaritse igiterane nyamukuru cy'igihugu kubera icyorezo cya Ebola. Hanyuma inteko ishinga amategeko ya Uganda kuwa kabiri yanze kwemeza Lawrence Muganga nk'umwe mu bantu baherutse gushyirwa muri guverinoma na Perezida Museveni, ivuga ko afite ubwenegihugu bwinshi kandi bitemewe mu mwanya yahawe. Havutse impaka zikomeye ku bwenegihugu bwe n'ubwoko bwe zikigarukaho n'ubu muri iki gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda. Lawrence Muganga wagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano imbere mu gihugu ashimangira ko ari umunyarwanda, bumwe mu bwoko bwemewe muri Uganda, ariko ko nta bwenegihugu bw'u Rwanda agira, atavukiye mu Rwanda kandi ataba mu Rwanda. Kuwa kabiri inteko ya Uganda yemeje abandi bantu bagenwe muri guverinoma, ariko yanga ibisobanuro byatanzwe na Muganga ku bwenegihugu bwe, yanga kumwemeza ku mwanya yahawe. Daudi Kabane, umwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda, yatangaje ko ko Muganga atemejwe kubera ko ari umunyarwanda, kuko ngo ari n'abandi banyarwanda bemejwe kuri iyi nshuro na mbere yayo, ariko abo baturage ba Uganda. Kabane yavuze ko Muganga atemejwe nyuma ko ahakanye ko afite pasiporo y'u Rwanda, mu gihe komite yakoze iperereza ikemeza ko afite pasiporo 3 ya Uganda, iya Canada ndetse n'iy'u Rwanda. Kabane yavuze ko ivuga ko Muganga atemejwe kuko ari umunyarwanda ari ibinyoma biyobya kandi biteye akaga. Lawrence Muganga nta kiratangaza nyuma ko inteko ishinga amategeko yanze kumwemeza. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko abandi bantu baherutse gukirwa muri guverinoma ya Museveni kuwa kabiri bahaswe ibibazo ku bundi bwenegihugu bafite. Ibinyamakuru bivuga ko barimo Adonia Ayebare wagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga, bavuga ko afite ubwenegihugu bwa Amerika, ndetse na Calvin Echodu nayo bivuga ko afite ubwenegihugu bwa Amerika. Abo ngo bakaba baremeye kureka ubwo bwenegihugu bakagubana ubwa Uganda gusa. Itegeko muri iki gihugu ribuza abafite ubwenegihugu bubiri cyangwa se bwinshi gufata imirimo imwe n'imwe ya leta, harimo ku rwego rwa ba minisitiri.